Apulian of Lina Hambai, Chin brother no, Chin brother and Bumka, Pastor Metha Rai Reang, Bo Hike Dolai district ni, Bo by Bini Bishingte, and Tini Kanalai, Bojishuno, my as in a Bahaitong money, Jishuno Manpai, Bo Bahainka, Bini live the testimony of Nos and Kizak Kanalane, the Bo at present, Boba Hammer Clayton. Abu singkijak kena lane. Do brother no black hambai fadi nona kisah sengai ni live o neng jisun maya sene bahai tong mani. Abu kisah sama sai kena. Bari hambai, ini tak kenal hambai rawo. Angle ang March 27, 1992 sang baptisma lau. Nanti tunis kaule angle biarame silungi kahya ente hamya baikis rom ya ne. School thomya ke sa kosto ke klai yang le tong sumai mai chamaya te numya ke sa ang ramye tong ang kai to numya ko ris kan le bela dukhon ni bepar ke sa poribar wo ang biaram se me ya ang bro sau bole thoine ha yang ne mo se ang ani sa ko kai to rang no mai ang mi ham chi me ha mai ke abun sumai yo 92 March 27 o sini West Mahape para South District para wa kaya crucial no ha Mizoram ni missionary team no pai cinti yo gospel camp ke ha abun video ke Jisu ni kot manok ta ya ang pakatu ye baptisma la pe ke ang kaiton ya pe ha baptisma la pe mon tinin jra wa ang ani biaram pho hamya tha ang luyan tha bakai tu namai man dia ani life for change entah terle ani biar apa no ungian tha. Okay, apro neng belakang ham ya tong mani, hay ada. Kai tabuk neng tabuk ozorawo kai neng tu as a pastor, te neng bobo hai feel kai je jisuno man loni life busuk mana bobo hai ke neng bomonot one stroke bobo hai ke tu anare nai jisuno neng. Tahu ang kaya witness ang Yesus Kristus ni witness ang ha ang tahu je jaga wo sumber para no ani friend ko bukot mana ang saya kaitu ani life notice sama no ang bukot mana ang saya tong. Okay. Kai tabuk neng ni life wo Yesus no tamu ni rom. Bobo hai ni romui, neng bobo hai ni romui dong Yesus no ta. Mana kaisa seng kaisa tam ni rom Yesus ani langma Yesus ani fohor ba abu hai ni rom layo pia ba neng le tam ni rom Yesus tam ni neng ni live asuk change kai mano Yesus no neng tam ni rom Yesus Kristus la kaya Ishor ni avatar si ambang lama sinta Ishor se brok ni phai ma ba Philippi simon song da singke brok ni ro glass se sung saro Yesus Kristus ache pem la bose bong bin thio phain tong bin thio ha be nu khane pa bin thio mar tong abong tu se bong sun ma ham ye ye Ishor se brok ni position no phai ye phai man me Yesus ni Ishor se bole ang rohan Yesus da ani Ishor chung no tak na ha se ha be nu khana se ke na Yesus ni ya ne rom yang khatila. Okay, hambai brother no black hambai black tong thoka nini testimony khana we hambai.